the kind, and then I shall say, maybe didn't say, contract on a fin will be blue. As any some members in Asia, and no more down on no more than to check. Can say, as a meeting a class, a man on the pier, said, yeah, man and say never corner, say never corner. Now, cat answer, a bay momo, you will say, a shall say free, men fan a beer, men travel, air committee, now say, be a shall say free, a beer, a dead, nano, I had nana, a beer, contractor no na afi maso dwumadi no afi. Okay, enti se omo firi omo dwumadi na se ya na ye behunu se omo ba mo beba ye fie ho na omo de meter na bebo ho. Oh, okay. Okay. Enti as we speak in there, some meeting na mo wie meeting na da ben e na e be sha ase no ma wura fie fie mu. Oh, ye betu aba se ye wie na e bi betu sha ase ochina ana se Oh, okay. Okay. Nti say afa na mo ne ko hia ne de ye mpese be je wo brebebre. But obi so say obi si emisa say wantimi antua sika ne bi, wantimi amfa din na nko, but si a opebi. Saafo no ka sembe na akere wo mo. No kwenie sabe die me ntimi nso mo bo. E san say edina ye bi kan troye no eno na ye de kopɛ submita no ana eno na ye ho bi se bia eti so bi antore din e wan twene sika bia na obi otwe din twene sika no obeka se o sane ye wahwɛ animu a che no e bia wan timi antwe dim nti ono ankasa pɛ kwan bi so enya bi ana se bi pa why sana de to mpe dim safo no de eno no ba bia otwe din no mbetimi ahwe na won so akandi simple was I can be where any a decan you nda so say the very so the go so agidin so e dey go on na yakoso e dey apre afofo e dey aba. Okay, nti wadaro ma mepese obesan sisika no so ebie mu ama me wuti so wi na fa mabisa wasem wi twa to kra na magya okwan yo ikan dey some kind no one system na any the two gather no nti yam pese obi beka se bia waje aboroso anase bia sabe waje nia ope enu nti ne ebo mu da road number bia gu se obi biara obeje aboroso no na wama ya afi nti wadaro ma o omo atu aboro 150 ni nso ye ye omo dan enu ko mi adanse a chesa ni mumu no se obi wa adanse a chesa otua aboroso na so bi agene sa omo den na yate enti wo de yenya yemfa nkomo si ha na mo nkonko ye meeting no mu wi a na be free mu aba no so na wa ma ye ne atiefo nso aso ate yo we de wadaro ma ne fa akwanye so na mabo eye odamra so bedwani aba so di ene MC eye president anamutini eye madam Victoria Edu ono so me bona ba so ne anamo a omo mienu ka bo mu tu ya na me adom bitei jebo eti ababedu eti meguso se omanfo se enyame adom etenya buti atwen ama nyame adom abedu enti ya mpese ipa be pre no ho bi ne nyanto boase hye ne ndu ho no mu a nya abotre ebedu ho no ne nyina fa nto boase enya papa enya adwuma no na o ye ntien sanfiri ho na obia sepata eso onye bi no o anya no de na asundwaba okay because so approve for asadiaba we den ka o kọ na obi send message se mi misa omo be hye meter no ye fie ahodo mu no omo ba ye be ma omo sika bi omo be demand for bi amomfa wire bi mra na amomfa we mra the pato entesa ni nya committee na ye de mo be ye no e bi asabe contractor na de ono ni habi etiya na se che no sabe ezo ne bosom atra o ne so chana we tiwa de bosom no obeto ze mfa we nkame ade ko Canada ne we ni to benya ho amane nti afi na continental committee no ai ne be try say no man for so muntua and I say no man for tua. Oh, okay nti ya gidi se tani ya sa si no se ne be tina wo tro din utua odika na be tina meter board o mo ya
another way you doing ya not sure and many so then I big enough to ya not more than the air and on the bay you see a pint say do one said or the meter board no so now the meter board on me for more than and all the if they were to a car and on the bit yama the bay won't be able Emma Unyabino if they are no is that or ya and yet dining in our corner the way so what ya down back people now the bob back people saying one the dear dancer say what ya Nina so obvious no the bit the boy a child was from the back and I'm on the book in Korea no so was from a ECG it's me bro pay then you see and no because the bomber pay a shot here you it is ambassador on my eye yeah now now than you can now say on permit no boy it means that won't mean simple and I buying another ECG at me abroad pay about now and all there but you can even let me decide I'm more than a for on why any day it immediately said yes say at a two a month for an and said the singer not the boarding in edge almost meter board on your wire but more than me I said Andrew or no what me I okay yera ma yena se bibia ne ebesa ba biom yo okay nti yene honorable Castro Ade asumadu kanidin ho ono na oye presiding member Brim Central Municipal Assembly Community 2 Assembly member no nti mita no so ho komodie no eno na atwaguo no nyankopon ya domo a on the 30th of month we bosimi e wo mu yi obu nkonta no aka nafu apodepode edu baako 11 days pe ena aka na dwumadie no ebekoso no doso yebenu anuane na enuane no a asukufo no ebenoa na fei omu wi a George fo nso so atena so a George no enya no nkwa ne dwumadie ebekoso ye the rap battle enso e de be hyehyɛ so ho unimu rap abrabe rap me yenhwe na ansana saafo ne beba no yesi fa u phone na video ho ana say record wo ho 1 minute of a rap 1 minute of a rap one kasa rap sani andra me ye me de kama no ozu betimi ya rap kama ebia ye frame ko bk bi firi odan na be adwuma wa ahenkan so wa abo adwumayefo na wo ho no omo bebre adwene nye papa oye ni sa rapo 1 minute na odi atum kama na odi aba na oye sa 1 minute rap anase video or audio ni wia na odi afa WhatsApp number yi eso WhatsApp number yi fafa so fabra eboro 1 minute ya disqualify be you afrim odi en kra de dead on arrival but amro 1 minute na se utimi rapo kama na board no nso tena ase no mu sam ehunu se abrantie asumesi obenten wa ya ade a ye be frew na nyame yadom a memene da ebai ne na wotwe waba aboabo na dwumadie kase de hyehyɛ so no waba ka ho bi ne yadi utie yi a akyɛdie bebre ɛwɔ hɔ ɛde mawo nti mi pa kyɛw wo de be fa saa number yi so 0247 memfrɛ number no enha no mpacho tie ni yipa memfrɛ number ne nha no yesi fa o video anase o WhatsApp audio rap efa faso memfrɛ anadwokra wadakra o mistake the number bi tu dwane number ne ben wa o ma wo na o eya na hadwen obi won ma he na me frahwe se beba saa keke bra jaisa eti mpacho mo fa mo WhatsApp audio rap audio and a video no enfamfa 0247 58 14 46 0247 58 14 46 fafaso efabra mpacho wati ase ananso so say utie yen unimasa unimusapa momo dia mo besi mu pampan baabo abo ba bia henka na fm wo no enti omo pese omo ye eating competition omo pese omo ye dancing competition no momo dia mo besi mu aba abo abo ubesi mu aba abo abo
yɛse woni adagye a yɛnyere ba yie eti wobɛsim aba aboabo ba bi ahenka na fm ɛwɔ no ahenka na fm wuduru aboabo a yɛwɔ kwan no ho hɔ kama ɛdan kama mu ɛna yɛwɔ wuduru hɔ no mo a bisa Bra Nelson anaasɛ Kwabena Costi anaa wahu mu bi enu a bisa Kofi Agiri bisa omo ase anaasɛ ba ɛnyɛ sɛ wutifie o woyɛ dancer ana eating competition no person obeye bi ɛna ba ɛnyɛ sɛ wutifie o ba ɛna pɛ directions frɛ number we 0247 581446 0247 581446 ba na pɛ direction ɛnyɛ sɛ wutena fie bra na mfra yɛ sɛ bɛba Debi abrante no handle sa phone no o two phone rough into one comporto ho pa na de fa ne ho no mo a ubenu ho so wo frɛ ye bra e fly se beba o yes na wa obeti obeji weni so it me pacho rap battle dancing competition eating competition no ni nyina obeye registration no a eye free ye nyo hwe free registration brabe register na saa da no tie yi a yemfa wonka ho bi na enkonimdie enko emfama odwumadie kro no ano empanimfo a eba omagye atum so mbeba doso ene nti so wo ba wo be hia saa empanimfo we nyina schools o mo so agye atum so mbeba across senior high Atweaman senior high Odan senior high Atefa senior high Vision vocational Salvation army ena Achiasi senior high ne krakra no youth leadership nso so omo takrase omo so ebeba bi achima boabo yende background so ha ena dwumadie weyi ebekoso utie me wo ye company wo pese o partner with eye dwumadie yi a me pacho bebre no a me pacho eye na wo so do ntoma abebo ano because as I speak now no companies ya omudi omudin aba doso companies omudi omudin aba no edoso pa enti ya na wa hye ne nso e de amame onso betumi de wo de aba na ka me hwe companies na omudi omudin aba na omode amayi aba na nka ya boboso but me hu ba bi ye wo akiri me san ba bi mu a na ya boso e de ama wo mo enti usu wutie me na pese wo de wontoma ebebo ye de ano a yese aboa ne pekokwa aye e na ode ne hu twitwiri sie ubi bi ni kotokro ofredi say ubi bi ni asorobo a kotokro nka soro enti eya no ahye ne nso e de amame fantoma wo ahinka na fm de ano na unu hu de biara da sanse ye bomu wa hanom we wiase afa na nyina www.ahinkanfmonline.com efa my tuning efa modern Ghana efa Ghana waves enso efa enti ya na wa hye ne nso e de amame YouTube ena eye Facebook nso so ye de demu wo ho nti se woni ye business a ekwa akiri pa eya na wate ase sa e de amame yen program no nso so se wo ba be partner wo be kan yen ho ana se o me sponsor mo ABCD a program ne koso nyina na ye bodin program ne koso nyina na ye bodin enti te se eyo Obuoba Ventures ya ye bebo sa enti ye programming omo ma so ase ne Obuoba Ventures sa ye bodin sa obehunu se unya course nano dia ye ya ekunfifori eba bie ono ade bi odi adanse o se me share da printe ade bi kekana me de ba be bo ho ye launching no unse ode ayi bi am friend say billboard us ade bi do de be si ho keke o se ye wie program no krofo e friend kran kofodua kumase adan a o se ye ba henkan program ni bi ye ba ye na ye behu se wo ye roofing company a wo boy yi so afi business na asha ase no anything pa chawo onso be board ye no ho daru 0244 878763 0244 878763 say me wo company a nka programs bi sei e na me sponsor programs na mpanifo e ba saa no o sponsor utumi hia panyin bi wo program na se eno ano no breakthrough ano no ameka sem kyerɛw so pese wo hia titiri fo a onso so fa wo ho twitwiri wom he
abrabɔ na yɛ bɔ no wopɛ sɛ odi hia wa na wobɛdi hia wo ɛtɔ da bi a wodware na wo so kempiski wa kɔ hɔ bi kɔne nam hɔ wopɛ kora ntɔhwee hyɛ da akɔkɔ tena wo mu akonnwa nim na pɛ ayi drink baako pɛ bi si wo nkyɛn obohu sɛ wobɛnya sikani ba bia ma na yɛ yi ɔn wode de bia me de mifira ntomago enti vini apipra de bia nkugu nsam sɛ ya bra ɛtɔ da bi a wo so kyerɛ wo ho kakra save sika no anakɔ kampiski wobɛkɔ hyia business partner bi wɔ hɔ nti program bi sei no ɛyɛ afa wo ho gym woyɛ businessman a programs bi sei ne ɛde yɛ ho gym na me de kra sɛ ɔdan ha ya na me wɔ na ɛkɔ fa madam jai sa akasa no fa wo ho gym bi ɛyɛ 0244 878763 sika kitikiti bi ne yɛbɛgye wo yɛgye wo saa sika no wie a afei yɛbɛbɔ nneɔma no ho dawuro saa de ama wobɛhunu nipa a ɔmbɛba companies yɛ ɔmo ne ahenkan bɛdi dwa obia ni hɔ no mo a waka kyerɛ yɛn sɛ ɔne yɛbɛdi dwa wabɔ kagu obia ni hɔ because yɛn wone yɛdi dwa nyina ne asan de mpaebɔ taa wakyi company bɛ na wobɛnya ne saa bɛdɔfo ma menkɔ ahoma no so ne menkɔbɔ nkɔmmɔ wei mfa mmara na mentoa so yɛne ɛyɛ unit committee chairman ɛde ma aboabo electoral area ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ Oluman's prayer ɛwɔ ahoma no so chairman good morning. Good morning. Apo mako de Mako minia ye de radi ase udi na no ano no Oluman's prayer me din ankasa de Adamu Isa na am said me to me na 90 ama akolanso de do to peni din ya wonu se omo ntimi mbodi ne trasa no ma no old one na ama akafa ama ye frem bodu ba no na me am sa spray car I see nti na omo di spray anaka ho a obo Oluman spray a asa no ye easy obi adi ni me aboabo ha mo I see me hwa wo pe fans pa nso kakra oh say ja o mama hu ye ni so kwa sa o ye o mama okuru kwa de nye den ya fans de ku benya bi kakra fine I see o pe fans de ene na ahonidie nso ya de wakoma so pa aboabo agyanan bi esi kwan no ho no empampan na fa hwena no pen no kura me fa cho aba me hwena no pen ba ye na emu ye emunye no akoye unit committee chairman a ehye mo nsa ne de na mo yafa ho toilet ne de am say me unit committee am be di ye say as medical for 4 years dada me sa kwa ya o man sa so abama me am say toilet ne de ya me enum nukure ni ejuma wo toilet no ho papa enye ejuma ketwa ama mere bi kwa asamo for cry no mu guso ka be bi a toilet mi sikura no the toilet na bakurum be bi a toilet mi sikura no yegusua se yankopon ye adom na ameripem no ye cho letter bi akwa asamo na chese asamo na timi asesa toilet no ama ye because be bi a toilet mi si toilet na bakurum ana toilet no so se ne ye no o de ka akwa ba betwea ase ni o ma ekomu no me ka se first committee kura no ye bo ye kofa yimi nua no ma se praprafo ya so omu de omu tu amena na o ma tete toilet ni nyina e de egumu omu de fa omu no mbe ye sai omu aye from crewfo no omu no mba be ye no mbe ye no omu bi e mema ne side ana omu kire so omu twi nyina no na eba omu twi na eba enti omu wie ya omu ka tese wie no lock mene me former chairman I feel a champion ya me enu nukurani ya so de edom anima bibi ani a because your bopa na yes ko mo jinye sika ketwa nti ma ye ko bi e ma no ho no ko kofie ye kofie na ne o ma egum sumie njura mo ho aso mo de njura bibi hu na ewu furu eni o ma na egum no e ma ye ka che boys ni se ejuma no ma anya enwie nti mo mbra na mo mba meye o mo bi so aso mo be ka che chairman we pa de ye ka se betimi aye hu se yi dia ene ene ye boa ye ntimi nye because masa unhun your man egum because ya ka kire ma amene kura se toilet no e ma na ba ya omo hwe
yes will be our banner to make green. Baby some crown out. Or quite no aqua jatu. If you are toilet and abribia, Bosana, a basoro. Na anything be about an toilet, no. I grew near you, you cry by say, ya toilet and walk up and yasam ketwa. Okay, inti mami misa ma boho ka a nyasam ketwa. Nanso still emphasis will be amaso. Ntakwese ne yesebe ubu pandigu dantuom. Ma dwene ho pen se ba bia wona kura no atukuro. Toilet nso de ngon se kuro mu pisa. Nti yanyim kura mfiri ho ma dwene ho sa pen. Me patro ya dwene ho. Na wadawro masem. Ya dwene ho ma ye ne asama fobi di nkomo no mo ye se enimu ya yenhu nananom nanka yempe asase wo baabi. Nanka omumbamba ya foforo because ababo ano do ani from as area ho no ejana bia asede ni wo na say as contractors for bi ba so mo baye bi ohun say ababo park no so kra so metwa foundation bi asese pipe bi o so mbe toilet anu ye hu ni ekosi anu amaso ana me kwa say dam no hu won mo no so ne nchen won mo ba bi nso so okohu ya no so as ya sa kwa create toilet eyi bi wo ho anu so amaso me amabo abozungu the same thing and also as I see wo ho ya ko dwi wo bi board dey ni ku bebi asi wo ya ma machine ko jure ni nyina pesi na kura ma me hu mi kura no obo mi kwa adu ma ba jure mi ni o magu ma ba say mi board ya ba na nka mi twa toilet na ntimi amaso nti still na you go so say you go because you go so say ya hwe say you benya ba bi animu ya na nka yene nana no machia because ye dia tunda no enum de omo so mo yese omo bepe baby ama ye nanka yetimi ai di toilet no kwa de asiru wo enti enye na old ni dino kwa wen oluman sprayer na wo pe fans sei na bronya eba nkrofo nso beba kurum na wo hwe the state of a toilet yi said ye airborne enipa won potemu ho no mo mini kan mi sa ya dwene wo mo apomuden ho wo mo sa potemu ho no ya dwene ho apomuden de asa ya dwene ho pa because nipa ne de ye bi ya di wona mo no so wa dwene nipa me na apomuden ho na sa ye na ende tembia nipa no ya because yanya amadwuma yenkwese nipa no na ade na ko na sa ya anwe o mapomuden ho a bibi ni na say wo be ko se nipa ni mama no yare a be de na wetimi de nako na say ma dwene ho bi ntu anamo o me dwene ho pa na wo ka se mo dwene ho na still a toilet da susi ho ma me bi nso te ho no mo a yi scent e ko twi bo brema nyina ma me twi ko ni mu na yesi ya dwene ho but ye ntu ho anamo bia no enye na kakra ye tu one mo ti esem se animu ya no ameripa mu no wa mes toilet na dia kwa bia so ya behwe na ya na no machia na ye efiri ho no na ya pe ba bi foforo na ya ye toilet no na ye hu se obi ya ho ato no area ho because me kwa makwa unit committee chairman complaints na ya na ba bebre anytime ya so ye to do kogum ya wo se ye na jana bia nsa ne akoya ne dia obere de anytime bia bon se pampa ne de obete bo a wotwe mu lo kwa awokura na wote pampa no enye se eba ne sa edi yegusu se animu ya no ye se bepe bebi na ya ye toilet no popo ne yetimi eyi wei na obia asumadwo no ho no edi oluman sprayer ebegina henka na FM Maakye so ahyebo se ebere ben potin ena sa ya ne ne ebe ye firi ho yo mate am say eto abai when am ye committee chairman me da no de ba ye do so ye peni asamre ma ho na nanom ho di so say no me kwa me timi fa ma ho odin ana se menya sabi fa nhyebo abra na nanom penifo ho no mo a me no mbeko na ye di akoto na nanom na ani wo masusu ho na ameripam no because they say na nanom na ebetimi akaje chairman ebi ada say ya mama asasi we yenko hu asama because who say asama adwuma na ye da ya omo bakura na then ye we beba ho no menim say ebedi mire kakra enti me hyebo say bia ene anaso wo chena ebia na makoye osorofo
America mu no yesu eguso a yetu ho anamo se ne be ya ye be yi toilet na siri ho no. Okay, inti untumi nhye but what to say enkrofo bi nso se nyame yadom efie de edi anim ya toilet no omukobu agum what omuso omukobu agum omukobu omuso omukobu no anyamo de ya mente ene wonte ya maka kire wo omsi fie de edi anim ya toilet no omukobu afiri ho because mpanimfo no amudi anim no mo de ye be ne na ye be ne kina kwasi amankwa kristosum saa nti no wo mo nso eposi yade de ama wo mo ho ene nti omukobu agum wonte ya maka kire wo mate ane yeso ebetu anamo ne hu kwan ye befa so because o man ye nyina ye peniye nya ne ye peni se bibi se beba so eye na ka ye kura no ye committee kura ya ho den kura be so kura na because ye dija o man no fese wa bedi o man nim na bia kwa na ba be position kese bi e betimi dia ka chere se o papa ba kura de no be ye nti eguso na omo a bia omo abosa apọ no ya be sere omo ne yesu ewurewure mu a na yehu omo ne no makasa so omo de omo nya bere maye kakra na yeguso anya sa na nyina ye pe no because omo kro na so no aya no omo complain na say omo be ka chere se tie esu ta tie esu no so ne ade ade ya kokona te pipe kro ade to e ho no mo sa de be ya esu ni ta so anako eno kro na obi nso se o de akwa akofo ne fitre se tie fi embefa ho na esu o entisa entisa na nsuo to akota so na ama ya connect sa pipe no de ama no nti emenu ya no ma ase omo fa sa adwen no ya besro se ne nyina ne yie mu ne yefe yesu won so mo so eni nipa omo nyina so wa adwen bi omo betimi de aboa na ye nyina because ye kra enche pese ye genu amiti na ye ba ye no ye be ye ene ne ye pese ye nyina no ye de betu o man n'anim no obi a kire na adwen wo ho nti ye besro mo so mo nya botre ma ye ene omo se efiri ne a de kokopim fiada no omo anhu bibi wo ho de ya menka nkire onabo oluman sprayer se omo be ko bu toilet na firi ho be ko bu agumu afiri ho no mokra yo omo so mo ma mo firi ne efiri na akopim fiada mate enso ye be fa ne se em se wo nche na enkra ne bai enti ye be sere se onsu be hu na ono maka so se every ena so kopim se fiada no yenso ebe hu anamo a yenso ebe tu afa ho yenso ebe sere okay honorable ma ye nase na yenhwe efiri na akosi fiada no ye besie bibia ni yenso ebe san papi mu mate so da masepa ene magin pa mo nya na mate bibi se na mo amfa fie na mo timi afre de ato yenim ye gina no ni yie mu ne nyina ye pe de ankan fa maba ene ama aboabokwa du akiri da bi enso se du kwa akoduru ho na se obi beba be hu se bibi se wo kwan wo na obeba na mpampa na abeti ase na wowura kurom kra no enye fe esa kwa na egu kuro ni mase mu da mase pa se mo ti bibi se na onso man fa se mo de limfem na mo timi ada na di akere ye ti enumre ya mefe mi unit committee fo na me no mehia na ye hu anama ebetu afa toilet no. All right. Yeah, that's bebre. Inti yani oluman sprayer ena twetwe enkomo aboabo electoral area no. Ono na woye unit committee no. Womo chairman. Ene kokko twetwe enkomo. Ene nti ya no ahye ne nso e de ama me. Ohwe wo mre no asima no e de asan wotwe na abo apa no pa no nkron ho ash foam papa da so mattress papa or the bema ada so and inti fo ani kire mu e wo mu depot ahodo okokede so aduro across so achiase e na achim odan ubehunu ash foam depot no ebi e wo ho depot no ase kire ni nyina se wo mo so toso ahodo no ubehunu bi e wo ho o se tade ba ko ne yenche obi tade ne yenche wade san se Christmas eba 0552997330 and 0245011255 ash foam feel it know it na wow pan K Asenso Limited say swinging wheel office chairs quality woody chairs in konya papa and I will pay the adu juma ni nyina e K Asenso Limited yesan so e wo authentic bookshelves o document ahodio ni nyina e wo se we keep e wo ba bi a e safe and sound obi ba no oba bibisa ne document watimi anya e di amano enti ya no ahye so Sekral Ladabraka of Iran Clinic Kaneshi
Flamingo Road ubehunu K Asenso Limited ewo ho frame was 0302 257209 0302 919739 K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. K Asenso Limited. And it's say you can catch the one. Say utie unimu rap. Come on. Unimu rap na opese ye in battle and I in competition no. Obabeka ho ebi ano ane se obefa wo phone no video 1 minute of yourself wo rapo and I say be audio of yourself I will say 1 minute wo rape na udi wudin any baby wo free e de aka ho udin any baby wo free e de aka ho na yetumi e de ho dwuma kama e de ama o opese obeye dancing competition no eno de age so obaha usimu baha eating competition so I just say one nante baha and sana say adwumedie na tumi akoso 0247581446 0247581446 o friend wan nchirimu ne aka nyina de bema wo ana say o per direction e de aba Henkan FM because o person oba beka omo e besa ana omo e be didi no ho a na wa fresh number no me pa cho omo ba be didi no wo hwe na wo personal yare bi ya me pa cho memma yepe omo anyame adom omo ni yare ochena mentehye wa ba me da bi ye mpe saa yi no wa bepe o ha obi amfa nto yeso da bi ye dwene ye ho ye mpe o ha obi a I kind for addiction and pay me my good morning na anopa ifada me kon adog gobe fada me kon adog gobe o enti baby awo bia ya no wachia ahenkan farms for no so ama me anopa yi ahenkan farms for no ye cheche ma anopa me gidi se mo ho ye me general manager se me join Odan senior high or se me join Odan senior high the way me general manager ye fine pa so no asa me dinani mu fere de bedwen ne saa o ana mame kwa manu so na me ni Madam Mercy our Vision Vocational Training Institute. Madam, what me kan pay mama watching about Henkan FM so. Yeah. Empomboko de. Nyankopon adom pa cho won so e. Oh, nyame ehumi mobo pa. Nyankopon ya adom a memere da ebe na wotwe. Eje ebo na eja wanya baba beduru achemabo their backgrounds. Na Vision Vocational and Technical. Monso mo ka ho bi. Ma ho bo ne sen. Because me that was a the charity for you na because Vision Vocational yes say ho pa e de ba akansi no e wo mu sen kwala no omo sua ade e wo fie senye ye no wo fie but omo ba school no so yen so ye de omo fantite ka kromu a nyame ya dom a competition ni dru hodomo a yen so ye ho a ye besi akan no mo chense are ready mo gas are ready na wadaro mamu aduane be na mo no a e ba cho ye mpimu mo ne akroso for se men kan kire mo se open mankani ni abo pa wo mo ho ni fide na mo abo ha no mo de mu dia mankani mpo ye mi amankani na so ya boa e ho pa e ba cho mo se be ya ye mpimu a udi a wo se udi mpimu Madam Mercy wo kan se no pay you na woni so wo no don wire bi nwo o musa se de ya boa e ho ye sese ye ho a ye de ba pa entu de wa akire yen across of wo de na mo de be ye wo yenti o yo ya de yan kasa bebre nya ye kan se ya bobo e ho asie ne da ni du ho no mo a ene be cho mo se yen ye was skills na ye be yi ya cho mo just mo fa mo secret into abonten baby yati inti se obi tie ye no won hye da nim Vision Vocational mo ye hen for de na mo ye hen na mo wo but Vision Vocational ye ensano juma
na yɛwɔ aboabo adote nti so bi pɛ sɛ ɔba hɔ no mu a yɛde nkɔla fa ntitie mu sɛnea yɛno aduane ɛne sɛnea yɛsɛbo ahɔhoɔ obi a ɔwɔ baabi a anaasɛ bi num nsuo ntwɛn wɔpɛ nyame yɛ adom a ɛda a yɛfrɛ ne sɛ memene da a ɛbɛn na wɔtwe ne deɛ ampayi bedwa mepatro sa pepepe Madam Mercy yankɔm we ya record o mepatro mate yɛwie a yɛbɛsan abɔ tie Madam Mayenase mepatro me so medam ase Inti yane Madam Mercy our Vision Vocational Technical Training Institute. And I know what Chima Boabo Dote said or can you know. Oko hono mo ase oko Living Bread School mu hono. Omo hwa Vision. Na che say yensa no dwuma e na wo pese wo kokosua adepam e na wo pese wo kokosua se ne o kan na hohoje obroni friend hospitality. And no so wo pese wo kokosua ni nyina eye Vision. Anopa me chia Vision fu nyina megidi se nyame adom ho ye jobia yesa agro ne form jobia wia na fei nyankopon ya adom e dapotin no ankasa no nso yasan am wakwanya no asan yobe ayede so 2 hours aduane ne ye enti se eye dade kora na wo no a emfiri no nsia no pankopim no nsia nwumre ne de na ben boa kra eso to boa o pe boa to aboa no so pe ba bi obi hwire gina ya nya ne ubenya excuse wo ho eti yakupon eya adom a on the 30th of this month enya sam ketwa na aduane no ane koso na rap koso na dancing competition ne koso na eating competition ne koso na drama ne so koso na poem ne so koso no na fe live band nso na namase ai wurade memede de bi ede na memede de be na wotwe de ebe ye de pa maminko manyansafo no ho na omo so emura mu bi. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Exactly. And I am society had more yeah. Kopim say adwuma ne be ya wie no. Enya ade a ye home. Anitimi ba wo ho onso frɛ brɛ na yentie won so o my Ghana fa bi a wo so. Wadwenkyerɛ a wo de airba 0201944485 0554820910 ene eye akua frakoma ne birthday. Anitimi ba cha wo ba obebo ni din na wa wish no happy birthday. Pacho din be akase free. Me din de. Oyo ko de share pacho yetie birthday message no. Afrakoma Yankopon to ne nkwanem. Amen. Oma no ehumu. Meze Yankopon so oma ne nyansa ode Maakye Solomon na ode bu ne man no. On fenom abofle no ma emanyi enya panimpa awo oman Ghana no. Ne yenya ne sonfa so. Amen. Amen. Afi yentie o. Yo. Isha wone wabedafo nyina so ena no pay. Na enkania na mo ka enkania ho asem. Mita bi ho asem ewo achem. Empanifo aseka na nto na aka woto. Enti sadro nto yanso nyame adom yanso yenya bi. Na ebo na eda so no ese misusu se etwamne wo. Because I'm register no 3.5 ewo so adru. Almost say inspection 20 cities and also omwaje. Almost a day now ambassador Bobita Nankasa so no and also 50 cities. Na e papa ese e koko dru ba bia oda efno oda and esro so adruana. Enti pacha any dem enter dance yam koto debu form. Mesro ka wutu nice mu ma ya. Binim se na nka kokko ni de deba na nka mu na ka krobofo ma. En nka nsuno ekro en nsuno do ho. Na nka putokum hwiegum ka dance ekro na mu. Nanso amnipa bi amaya baba be wute. No. Yate, and you better follow up with the amount on this issue. Why made us say bebre? Me pacho udin we be akase free.
kafra wa mo agina so ache 0201944485 and 0554820910 ofra na waka insurance kakra gu akui afra koma eso e ba chodini ba bi akase free Obuoba me kase free tuboto me ba cho yenko e kan ya mi shira afra koma amen komani unni pa no so mi ti ma le pa ti no metwa amen en sin papra e kan no Obuoba woni mi bi anope mo newspapers no ko kan no atendi beto mo a matna ti agen ho a ade no ma we e kwata eni se ese nana so chere se factory na NDCC yen oh Commander Sugar Factory yeah sugar factory na o see yen we see factory ne so but actually another ade a ye be feed factory ne eni ho wan yen no anka ameka say that na so be a factory no wa beto an wo sponsor ne ndu ahwede ne yemfa yen adwuma na o ma yen won keke a wo de ono mo de ono so be politics papa about dino business and today one ye besi dey hands yadim so you know o mine on here kono e ya mo Obuoba we ade gusu bo machi for ya na why yeah that's bebre nyame hira won so me pa cho won so betumi about 0594841044 me de me maka me nsem nyina awie ne aka ne ye mo etiefo a yemfa mu ni agro Maakye etiefo nyame di nyansa dom mo eye momo bre enti mo so mi entie mo me maka me nsem awie no wo bisebisa me nsem bi no pese me yi ano but me maka sa wie 0219444485 0554820910 nyame ya dom a echena ye betfoa eye sa topic ne so Commander Sugar Factory no ena ba ku bi a na nasan kan ye o so wan hye Cape Coast fo obo bia so obeye airport wo ho ama wo mo me tie no me gusu a me check me facts no me gusu a me check but me wogidie se na nka saa so kan saa pa so dia ene na Maakye ye kra pardon me manu from basa Masada. Thank you me pa chodini baby akasa free. Hello Yes sir udini baby akasa free. Yeah, very Kwabena boy, make us every Petrasian Pedu enterprise. Kwabena yentio. Lawyer, the Yamia say, I'll pay why Juma. Now, make that a yina yabani say Yamin. Amen. Omano, and what ding in Yansa. Our developer on my Ghana any about my year. Yango in Shano and pay. Amen. Near a doman, I made them know the police for buying. O money in a Juma pay. Amen. So sebu sani na o me ya papa e mabu sani na no o mai ababu amen yankopon ase amen amen eya no wachi ya mikuru mu ni ama me why me da se bebere Mr yi me referee ni din o eya no wachi ama me pepiase ya mpadu man no eya no wachi ama me pa okay me ba cho onso so udini ba bi akasa free Obuoba sana na kinkasa wa Mr na ashientio Obuoba nyankopon shao na onshua emame afa kuma nyankopon ma no kwatenten message na na afa kuma awu obi a oboa aboaboma no kutukuma no nyankopon mo ano no so nwo obi sa emeto aso amen Obuoba ma sem tete a ai me ni different fa mita no Obuoba je say yakọ ese se ni esi ton mo magini ewo dan esun no na esun asani die o dan fo ama ya ti ase say 150 so bin so tia 300 bi kula abukula sela nto Obuoba mo hwe ma yen ni pe bi na so kunju ase tie a enyina Ghana fo na yehu yati ma sem tete a no medase bebre enti nyankopon ya adom a production team no adwuma na ye de amayen no mo mehwe na yendi hu dwuma wo se ye checki suaduru ye checki achiase ye checki achimansa na ye checki eye asene manso across so me pa cho odini ba bi akasa free yes sir Prince yanko amen
go for one in the you serious. You know, me ya nemita. Abi the asola tell you na. And campus there no there. If you say wa ye ti ba telephone sa show me. Telephone sa show me. Me sa me na na be so cafe. Eni pa. Kata o masa sa da. Yate na ayi minipa bi ho dodo nti e be ba ache ase mo hospital ho ayi clinic no why Obuoba sorry I say kata fa ho no no ma te ka kra o just mala wo ya no bua district mu for atema ti ha no bua papa ti do da ko da o pa mi akwa ma ti lo lo fe na ko ko mate Mate. Amemba ya MP any edisi abaso. The bataro. Also oma kenye omo ho. And the normal Obuoba. And me maka na ati se. Eno ano. Ye da si bebre. Na me ntoni nkwem. Bunsa na papa anopen. Amen. Sunsu echia ana ofori or achiase kreni. Na mechia Mrs. Becky and so achim Emzen anado. On Catam and from Sao, on General Nui, 80 airport that was sent out in fact, among four Casa, a papa Baumia and a Kakan, if you send another Nakai, if you a bomb by a no cra. Now, Jadam Furi. As no ba we are manifesting as soon as Kufa. Never twice that's so sorry. We say Obuoba me watch out pay you. Oba ye potem ho no mo a electricity company of Ghana. Omoni ye di agro bi e dwene ho ayente ase ho no mo. Asene o se be se na kakra nie. On kwa do say free ya woda no. E na asene nkanea ne bibiri dundum ye. Nkanea yi dum ye abepem ne. Enya de aya so ni titiw ye omomwo awisa no. Awisa. Onya de infri so e. Omomwo awisa no. O chese omonkanea dum. Asene awisa. Omonkanea dum a. Omo hwe ani musampanifo be fixe be pem na omo fixe ye. Age wudin antwi. Oso wo chia na yere root antwi. Ena ne second wife. Yes, o yire ne mu mienu Naomi. O chia wo. Ena nase a your friend Madam or Old Town. That is a Judin entry dia or no so the buy ye no fee. And so the free clothing or so a chia a year a queer fracoma sri yankopon in shira the amani say yankopon and tuning quam or mani in Japan. But your mom friend mo fanchemi fee or say yami unshira or bobanso so ebi. But fee send a medical catcher wono. If free na kopim fiada. Ama wo de ba ye nka bi mu ti enti ya de dwumadi no so de isia no sa na ya de dwumadi ahodo aka so de atoato so de mamo ye mfa sedanko emfa ema odi ankan kwa me ye bo ne di animu se executive producer adwempa hene e lead producer ena Kobike eboa no kwa me asante de ko Facebook and YouTube ofremi Obuoba Ofori Amanfo ensuro ja ba ko pa maka ye kan no kra kire wo na so so mpe no kra hwe ani mudin mesia manga adwen amedwen abi na ata na wa ata na bi na wa nyankopon ya dom a ekine bese na hia hwe wo so yie wo hwe wo so yie ni Yesu ba mu a utimi nyini che na so ni nyina mu ni ya no wakai se eye nipa ena efom ena ye nipa ena de che ye dwumadie mu ye nkasa ye bi etia wo a adaroma na de ache yen wo ye number na wa frɛ yen ne anko yi no watenetene yen ne ekoyi nso no aboya ba so eno ne ye de boa e ma o man tumpon onyame won hwɛ ye so na nyankopon ya dom o kena ye nyina yen san hia ye de kase botaw e de toa so kwaku enin kusibu adum waye krado kwaku yanko anopo nondu abapa minute ba ko 10-1 Yamo bibia chima na kwa babiem de ba ahenkan 93.3 FM so kasie botew bre ena aduru ensimo aduru bia betew ye wi aprem to bra kan kasie mu ena empo anwumre nonsia akan kasie mu ena maboaboa no a yesime meka ncho se kasie botew na okre mansini no ena NCC fo
ya wo no mo kire se NCC for de wo madwuma nka mo ya ne so mo bodawru aban bedi dwumasum bia mo bodawru ema manfo ne te na won mate ase ye pa tie ne bibie ne se manfo ne so si wantan ya NCC for na mo nam krum no mo kirem nanso okremense no NCC for won mo kasamafo se enya de ombe bodawru e de afa LGBTQI+ no ho da tumutu ene otalmu no enya de ombe bodawru da okay nya de ombe bodawru da e wonsem ye de ba sanso ana Judicial Service Staff Association of Ghana ye twani tiafa no JUSAG wo mo so se omo ba be co strike fiti ehine me bosome ne da etoso aduonu wotwe eno nso awie betimu nsem omampani na na dodangwa gufo do say Commander Sugar Factory no ye won finfi mantem no we eye kane mampani owura John Dramani Mahama ana efrasie wasi dan na wie nanso akanyo me de be ya sikire no ahwede ebi ni ho eno na na do say entutu ya fa sa adwumade we hu no ebon kra nkoye kra krachi bi nso oye ball boni na wakwakotom na ama enei